Mushikirwa w'obukama bwa toro nagira ngu akaniko keire abatoro kuhakanisa ecyo kurubatirira hamwe no kurabyamo amisho obwe government eri kugenda omumisho no kutongoza obukama bundi omubukama bwa toro nibagira ngu batwire ne batura nakurungi nenganda zona omurutoro ngukonko bwa hati okuchwashwa mu kwa toro kubasa kwija kureta hwe muhondano omurutoro abukira abasaita Dr. Oyo Nyimba Kawamba Iguru kibyokana kama kwa toro naija kutandika na yokwezi kuna tena nagenda kusiba kandi no kusaba mukama abwa ebintu bitali bimu na bimu okubanza abo kusalamu obukama bwitu wa toro ibintu ekyo kituleteize kwekabizira muno kandi ekintu ekyo kirungi abuko akisumura leta abantu kwera kuchwa mchwa mu nganda Katichiro wa toro Steven Kariba nagira ngo akaniko keire government ya NRM okutandika kugendera ahanshonga eyabatwire omukishaka hamwe no kugishikiriza obwagomeze ngu erimuneretaho okwinegeza okuhondana omunganda kandi obwerge nshonga emwe eyabatwire omukishaka kurwanisa ahacho kugira ngu omukama wa toro Kawamba Iguru rukira basheija owakana ngwazizire ebyo kurya Katichiro nagira ngu ebyo nebisho beitu bine ekitekateko cyo kusiba esabiti yona okutandika nebiro 12 by'okwezi oku nko muringo gumwe ogwo kuhakanisa okuzaruka kw'obundi bukama omu bwatoro oburumu ubwamba na nobusinga ekyakugira ngu abatoro bagumisirize akire karingwa konka ngo bareba ngo akajugano karingisereza kandi ekintu ekikuru muno icyo ngwihanga lya toro ite tubere twikara hamwe kabatoro abatika babiri bari toro abanyankoli bekara toro abakojo bekara toro abamba abahindi abanyarwanda enganda zona nyakaganda zikara toro kandi zikaire turukurungi betu livinge ni hamone usao kazikize ukiona bitati president wa kutaka kuchwa toro kandi hati nayongara kandi nabaze bukambu ibukuje kutandika kuleka tukondangana Nibenda government ya rwagati ejuke ebase kuhereza toro ebintu byayo nko kuyakorire Buganda bimwe omu bintu ebitorera kwenda kandi biryo mu businga bwa Rwenzururu birumu enyanja ya Katwe Kirembe Mines hamwe na Hima Cement nebindi bingi kandi nabagira ngo ebintu ebi no birabe biri omu bukamo bundi beitu bine ecyapa cyabyo kandi nebenda ngo businga butandike kubihera obusuru egare ebintu bya toro abukuba mali ibi cyo kusaba kiri constitutional ebintu bya Buganda bukagaruka ebintu bya Bunyoro bukagaruka imanyira gwaje bya toro up to now bukagaruke nabweki ekirabani saba mali central government urora nekora ikintu bwangu expeditionary urora netre bintu ya toro bagara bahumuza abantu ba toro ebyo byona bikiryaho esabiti ibiri ezihuire bwanyuma yemenyeto kuruga omubukama bwa toro okubasa kutwara okwetombwitwa kwabo ko kwenda ebintu byabo ebiryo mu bukama bwo businga owa speaker w'ishenjero omusinga wizire Charles Mumbere akagira ngwecho nekikafuhe echo bukama bwa toro okugira ngu nubwija kushaba ebyo bwiga bwo mwitaka oburi omubukamo bundi nobubwabe bwabire buri obwabo aine kumanya ngu obwa hati obugigo obu burumulandrodi ondijo that the Toro Kingdom says they wanted compensation for Hima, Kilembe and the cattle salt and that this is used to be their property, but I'm saying a property in another kingdom, a kingdom that seceded, a kingdom that fought its struggle to create another kingdom. That's why I say there is some level of jokery in this issue, because Rwenzururu Kingdom is a fully recognized and constituted kingdom. Isabite huire omusinga Charles Mumbere nuwomwe ogizireho orta yayo omubukama bwa toro kandi yayakirwa kurungi bita shabire ngu habeho ekibina ekirukugita abakama bona okureba ngo bagira orume rumwe rwo kwinegeza ebiruko bateganisa amakama ya satu
amakama ganu asatu if we have a cultural leaders forum kakuba itwe na abasatu tugera leaders forum in Rwenzori region mu Rwenzori yaitu ningalangire ndi abantu betu twange nabo organize ngande abantu baitu itwe na mu Rwenzori nitwikara tutekaine hataruhu kunobangana Aituru kugambira ebi ekyanga kya Rwenzori ekyabire kirimu obukama bwa Toro konko bwa hati kirimu obukama obwensikirano obw'emiringo eshatu obwa Toro obusinga hamwe n'obwamba kandi n'abasongora nabo bino bwabo n'obwarabe butakatongozibwe government.